Kei te whakahē te iwi kāinga o Pōrangahau ki te hiahia o tētahi umanga ki te kari kōhuke i roto i tō rātau rohe. Heoi ko te āwangawanga nui ko te momo mahi a ngā kairapu rawa me te mataku kei raru a Papatūānuku. Kei a pēr te Melbourne ngā whakamārama. I tērā tau I tae mai ētahi tāngata no te kamupene Tag Oil ki te whare o Lily me te hiahia ki te tiro whānui ki tōna pāmu. We decided that no, we didn't want them on the farm. We didn't want any drilling of any kind. Engari tūreiti kē, ko takoto kē tētahi rāina ki roto I te whenua. And that was a big shock and surprise, so I just automatically said, well, you better get it off. Where was it that we got to have an input into that as people who actually live here? Because in Wellington, drilling and exploration isn't happening there. It's not happening in Parnell either. It's happening here. Nō reira, he aha tēnei mea te whawhati toka. He whatihanga mā te paipa wai kai roto rawa I te puku o Papatūānuku, ka werohia he wai, he one me etahi matu, me he pēhanga tere. Mā tēnei ka whati te toka, ā ka wete mai he hau Māori. We've got Reading Council reports that have issues with water contamination, groundwater contamination, hydrocarbons lost into waterways, all sorts of things. Ka noho tata a Tag Oil ki te pāmu o Sarah I Taranaki. I tae mai ia ki Pōrangahau ki te whakamārama I ōna a wangawanga. He ōrite ki tā te whānau Wilcox, te whānau tūturu o tēnei tūwhenua. So although this is a working farm, to my mother and my auntie, this is Papatūānuku. This is our mother whom we whakapapa to. And we don't have the right to exploit it for our own benefit. It's a big worry. And I think it's short-sighted thinking. Ahakoa te kanohi kākapo, kai te haere tonu nā mahi. Pēr te Melbourne, te karere.